Dobro znate zašto sam baš došla ovde i zašto sam baš odlučila da snimam sa štanda Turske. Naravno, nije čudo što nosim ime koje nosim, to je svoj pseudonim na internetu i svuda. Turska i ove godine ima veliki štand, ima mnogo šta da ponudi. Oni koji nisu bili u Turskoj, savjetujem da koliko već ove godine posete bar neko od destinacija, ako ne letnjih, bar ovih gradskih i možda čak i zimskih, jer Turska, za one koji ne znaju, ima dobre zimske destinacije i za sve one koji vole da skiju, da se bave zimskim sportovima, to mogu da učine u Turskoj. Turska je stara zemlja, Turska je skoro pokolovka civilizacija, tako da drago mi je što se nalazim na njihovom štandu, što u pozadini, evo možete da vidite delić filma koje oni imaju, prikažu na svom štandu. I eto, moj prvi vlog ću krenuti upravo odavde, prvi vlog sa sajma turizma ću krenuti odavde, a onda naravno nastavljamo i po Srbiji i po ostalim zemljama i regijama koje to zaslužuju. Ovo je Turska, posetite, ako ne ove godine, onda bar narednih godina, uživajte u njihovom gostoprimstvu, probajte sve ono što niste imali prilike da probate, kao što je, na primjer, ajran ili neki od njihovih kebaba čuvenih. Naravno, baklave i slatkiši su nezaobilazni. Samo Turska nije samo hrana, Turska je jedna velika zemlja, istorija, kultura i sve ono što prati turizam, a nije turizam. Evo, ovo je Turska, ovo je njihov štand, dođite na sajam, vidimo se, ćao! E pa evo nas na sajmu turizma, kao što sam obećala, Sandra Vlatković, ona vam je glavna za sve, ja nisam glavna ni za šta, ja samo prenosim ono što ona kaže. E sad, mi se nalazimo na štandu Turističke organizacije Srbije, gde, ono što je bitno, ove godine se promoviše šta? Ove godine na štandu Turističke organizacije Srbije, pored naravno celokupne turističke ponude naše zemlje koju svake godine predstavljamo na sajmu turizma u Beogradu i svim ostalim internacionalnim sajmovima, ove godine promovišemo bogatstvo rekama i jezerima koje postoje u Srbiji, ali na prvom mestu Dunav, koridor koji spaja 10 zemalja, kažu 100 miliona ljudi, gde je bogatstvo različitosti i kultura, istorije, a da je Dunav zaista na svom toku kroz Srbiju, kažu i najlepši, a definitivno na jednom delu najširi, na jednom i najduži, tako je, najuži, a i na jednom delu i najduži. Tako da je 588 km kroz Srbiju, kažu najlepših 588 km na celom slivu toka Dunava, a mi pozivamo da provere da li je to istina. Super, kako to može da se uradi? Ja hoću da obiđem to vidim, nešto sam obišla i videla, ali hoću ponovo. Što se tiče Dunava i što se tiče uopšte bogatstva rekama i jezerima, mi smo ove godine pripremili kao Turistička organizacija Srbije brošuru, jednu i drugu, i za Dunav i naravno za reke i jezera, kako bismo predstavili šta to sve postoji od bogatstva u Srbiji i gde to treba otići. Ono što bi trebalo obići, svakako kao mogućnosti, postoje, recimo Dunav jedna od najinteresantnijih i biciklistička ruta koja povezuje gotovo ceo sliv Dunava, a postoji ruta koja kroz ceo tok Dunava u Srbiji povezuje sve one atrakcije koje bi bilo lepo videti. To je jedan način. Drugi način je recimo da se krstari brodom od Beograda pa skroz do Kladova, gotovo do izlaska ka Rumuniji. To je druga mogućnost. To je mogućnost da se vidi sa reke, recimo i Zabula Trajana, Trajanovog mosta, odnosno startnog Trajanovog mosta, da se vidi to bogato nasleđe koje je ostavljeno upravo uz ceo tok Dunava. Dunav je čaroban. Pozivam da pogledaju i film, jer će možda zagledati maštu, a svakako smo mi tu na štandu Turističke organizacije Srbije da rasplamsamo maštu i pozovemo da dođu u Srbiju i da odmaraju Srbiju. Film ću ja da pustim, pošto ga ima, tako da to je, taman možete da vidite i kod mene, no, kako može da se, na primjer, postoji neka turistička agencija ili nešto tako da se uplati, na primjer, to krstarenje? Recimo, što se tiče krstarenja, baš od Beograda do Kladova postoji preko nekoliko receptivnih turističkih agencija preko kojih je to moguće uplatiti. Danas su receptivne turističke agencije sve
češće i sve aktivnije na polju prodaje upravo aranžmana koji se tiču Srbije i koji uključuju Srbiju, a između ostalog i ovu turu postarenja od Beograda do Kladova. Super, znači agencije su spoznale da je vrednost Srbije takako bitna. To je ono što je nama bitno, da su oni spoznali i da ćemo sada imati priliku naravno da kroz njihovu pomoć i njihovo angažovanje što bolje mi promovišemo Srbiju, a oni sutra i prodaju te aranžmane. Super, Sandra, hvala. Pa se mi... Hvala i vama. Ćao, mi sa sajma ovako prvi put. Slovenija je zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma i ono što želim da znam je što je to što je novo, koje su to destinacije Slovenije koje su nove u ponudi srpskom tržištu i srpskim turistima koji bi došli u Sloveniju. Kao prvo, Slovenija za sve je vrlo privlačna zato što je puno mogućnosti da budete zdravi, aktivni i da uživate u zeleni prirodi. To je naš glavni slogan, zelena, aktivna, zdrava. U ponudi ove godine na sajmu predstavljam posebno Krajinsku goru, što je ne samo skijalište dobro, nego i leti imate mogućnosti bicikliranja, do planine možete ići, se zabavljati u raznim adventure parkovima i tako. Do toga da imamo baš zdrave vode, zato što možete doći kod nas u Lećevišta i tamo vidjeti ponudu koje svake godine imaju nešto novo u našim termama i uživati i se opustiti tamo. I naravno na more, kad je leto treba da na more se ide. Između toga se ostaviti u Postojinski jam ili Škocijanskih jamak i probati nešto lepo da vidite ispod zemlje šta ima Slovenija. Tako da ima puno toga, da bi sad rekla nešto baš novo, normalno da su novi hoteli koji su Srbi preuzeli, tako da imamo i malo suradnje, ali inače da bi rekli produkti su klasični, koji se dopunjavaju sa inovativnim pristupom kod sporta, aktivnosti, wellnessa i tako. Naravno, za sve one koji ne znaju, Slovenija je bukvalno primamljiva 365 dana u godini, možemo to tako da kažemo. Bilo kada dođete, možete da probate sve. Da li ćete da skijate ili ćete da se kupate, to je samo na vama. Ili se penjate u nekim aktivnom parku. Imamo ispred hale aktivni park gde možete popustiti da penjate ako dođete sad na sajam turizma. Tako da ima puno aktivnosti. Odlično. I ono što sam imala prilike da probam i kad je bila najava sajma turizma, to su nekada vaša nova vina i vaša bršu. A za to ipak morat ćete da odete do Slovenije. Vama hvala što ste nam predstavili ovako kratko, ali nadam se da će to biti učinkovito. Pa ništa, vidimo se, nadam se, ovog proleća, ovog leta, a možda i na zimu. Nadam se, prvo za predjelo možete doći na naš štand, a za glavno ili i za dezert treba da dođete u Sloveniju. Hvala, tako je. Je to tehnika, da. Evo, sreli smo Feriku. To je čuveni Ferika koji nam je onako dao onaj fini recept za perkel. Taj koga je pravio zna da je dobar. Sad, Ferika je tu zato što tu naš komšije iz Novog Bečeja imaju štand, a pošto Bečejci nemaju štand, onda moramo da se snalazimo, što se kaže. Komšija. Jeste, idemo kod komšija, uskoro će i tamburaši da krenu, o tome malo kasnije. Šta radiš na Ferika? Eto, svi su na sajmu, onda smo i mi i onda moramo, eto, tu da se vidimo. Jeste, i eto, tako je Ferika mene sreo u sred ovog prolaza ka štandovima ovim, hala 4, hala 1, mi se nađu smo tu, a vidjet ćemo se kasnije. Feriku sad ne zadržavamo, on ima važan sastanak, ali eto da izgradimo i Bečejce kako nemaju svoj štand, nego moraju da se šlepaju s komšije Novo Bečejce. No dobro, ovog puta ne zameramo nikom ništa, pravimo mi da je to sve lepo, krasno, divno. Pozitivna priča. I molim vas, ko nije probao perkel, obavezno, na mom blogu svega ima. Vidimo se, evo.
do standa opštine Novi Bečej. Novi Bečej koji je inače stari Bečej, je li tako? A ovo pored mene je Nemanja Vasković koji mnogo toga zna o novom, starom Bečeju. Novi Bečej je po postanku stariji od starog Bečeja. To znamo, da. Ali pošto smo mi, što pokazuje naš stand, svake godine inovativni, onda stalno donosimo nove stvari na sajam, tako da nam više odgovara taj epitet Novi Bečej nego onaj stari Bečej. U svakom slučaju ste novi, jer svaki put kad dođem na sajam, a nisam jedina, primetim da se ovde mnogo što lepo dešava i svaki put je sve novije, lepše, bolje. Osim toga što smo mi zaista prepoznali turizam kao razvojnu granu, trudimo se da iskoristimo Beogradski sajam koji je sigurno jedan od najboljih u regionu i najposećenijih, da predstavimo našu ponudu, da predstavimo u stvari taj vedar duh, inovativnost i to gostoprimstvo koje mogu ljudi da nađu u Novom Bečeju, a usput i da prezentujemo neke od narednih projekata koje planiramo da realizujemo. Šta nas tu čeka ove godine? Novi Bečej je poznat po manifestacijama i ove godine smo spremili oko 30-ak manifestacija kulturno-zabavnog, sportskog, rekreativnog karaktera za sve uzraste. Mi smo kao riziko turistički od 7 do 77 godina. Svi mogu da uživaju u Novom Bečeju. I svi mogu da se igraju. I svi mogu da se igraju. A pored toga smo predstavili naš infrastrukturni projekat koji u naredne 2-3 godine treba da se realizuje u saradnji sa Ministarstvom turizma. U stvari već je početa prva faza izgradnje turističkog kampa. Tu su nam partneri iz susedne Mađarske sa kojima planiramo u sklopu prekogranične saradnje da kod fondova konkurišemo za novac i da ponovno povučemo investiciju u Novi Bečej. Tu su nam partneri iz Slovenije, slovenačka kuća Adria koja se bavi proizvodnjom kamp prikolica i kamp opreme, je došla tu da vidi u stvari šta mi radimo sa nekom idejom da nam bude strateški partner na tom projektu. Tako da u naredne 2-3 godine Novi Bečej će dobiti zaista jedan kompletan turistički proizvod gde će posetioci moći da provedu vreme u zabavi, rekreaciji, šetnji, kupanju i svega odmaranja. I onda na sam kraj leta dolaze do Svojinski dani, čuveni. Tako je, kraj avgusta, 25. do 28. avgusta 2016. godine održat će se 11. jubilarna, u stvari 11. već tradicionalna manifestacija Gospojina u Novom Bečeju. Trenutno smo u pregovorima i sa nekim izvođačima, ali potom vidjet ćemo tako, objavit ćemo. Sigurno da spektakl neće zaostati ove godine. Ali tu i Cvetanje Tise i sve drugo što prati. Cvetanje Tise, festival Arača, dosta ćemo ove godine dati akcenta na civilni sektor, na domaću radinost i radionice u tom domenu. Planiramo i neke ulične prodaje i tako da dosta novih stvari u Novom Bečeju i još jedno interesantno leto je sigurno pred nama. I još jedan razlog, još više razloga da posetite Novi Bečej, ko nije trk u Novi Bečej ovog leta. Blizu smo na 120 km od Beograda, 50 od Novog Sada, težišna tačka Vojvodine, što bi se rekao, srce Vojvodine, tako da još jednom ovom prilikom da pozovem sve koji nisu bili, a koji su bili da dođu jer uvek ima u Novom Bečeju nešto novo. Jeste, i da vas podsjetim, to je Banat, ne Bačka, tako da lepo dođete u Banat i u Novi Bečej.